Od zore civilizacije jedan simbol progoni naše kolektivno sjećanje. Crna kocka. Nijemi spomenik vremenu, moći i nevidljivim silama koje upravljaju našom stvarnošću. Od pustinja Arabije do hramova Rima, od tajnih društava do srca modernih gradova. Crna kocka se uvijek vraća, nepromijenjena, vječna. To je Saturnov znak, sjenka jednog drevnog boga, starijeg od mita, težeg od kamena. Oni koji razumiju njeno značenje znaju, kocka nije samo simbol, ona je kapija, zatvor, a možda i ključ. Večeras zakoračujemo u njenu misteriju. Kada sam pregledao na YouTube sadržaje o Saturnu i crnoj kocki kako na engleskom jeziku, tako i na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno na jezicima XU, shvatio sam da je sve što postoji zapravo vrlo površno. Većinom su to isti ponavljajući podaci, najčešće očigledno generisani pomoću alata tipa ChatGPT, bez stvarnog razumijevanja i bez dubljeg istraživanja. Upravo zato sam odlučio da se ovom temom pozabavim ozbiljno, sistematski i recimo kroz više epizoda. Saturn i crna kocka nisu trivijalne simbolike koje se mogu objasniti kroz par minuta, tako da je to složena i ogromna priča koja vodi od drevnih kultova i ezoterijskih rukopisa preko velikih religija pa sve do današnjeg dana. Dakle, u ovom serijalu govorit ću o starom božanstvu, ali itekako stvarnom božanstvu, o Saturnu. Njegov kult i njegovo ime provlače se kroz istoriju, religije i tajna učenja, a tragovi njegovog obožavanja prisutni su i danas često pred našim očima. Zbog ogromne širine i složenosti ove teme priču ću podijeliti u više nastavaka. Svaka epizoda bavit će se jednim dijelom mozaika, od Saturna u islamu, Rimu i hrišćanstvu, pa sve do njegovih, da kažemo, maski u hinduizmu, afričkim i karipskim kultovima, pa sve do modernih doba, odnosno moderne obsesije crnom kockom. Dakle, ovo nije mitologija iz prošlosti, ovo je priča o sili koja i dan danas oblikuje naš svijet. Ovaj daleki planet nikad nije bio samo komad kamena u svemiru, odnosno samo neko fizičko tijelo u svemiru, već simbol, enigma, oličenje moći i straha u ljudskoj svijesti. Treba da znate da Saturn, dakle, nije obično kosmičko tijelo. Saturn je fizička emanacija jednog izuzetno moćnog entiteta. Zašto baš Saturn? Šta je to u ovom hladnom, usamljenom tijelu što je toliko opsjedalo ljudsku maštu od najstarijih vremena? Od najstarijih civilizacija pa sve do današnjeg doba Saturn se ponavlja kao arhetip. Gospodar vremena, učitelj kroz patnju, ali i zatvorski čuvar ljudske duše. Pardon. Za Rimljane je bio bog žetve i obilja, gospodar zlatnog doba, ali ujedno i surov sudija, odnosno gospodar vremena. Gnostici su ga vidjeli kao arhonta, demiurga, tvorca materijalnog svijeta u kojem je naša duša zarobljena. U Indiji je poznat kao Šani, izuzetno važan planet u indijskom džotišu, odnosno u vedskom džotišu, odnosno vedskoj astrologiji. On je nemilosrdni sudija koji nagrađuje pravedne, ali bez milosti kažnjava grijehove. U islamskoj ezoteriji njegovo ime je Zuhal, što znači daleki ili stranac, i vezan je za simbol crne kocke koja i danas dan stoji u centru islamskog svijeta. Jedan planet, jedan simbol, a opet toliko različitih lica. Nekima je darodavac, drugima je prijatelj. Njegova priroda je kontradiktorna i upravo u toj kontradikciji leži razlog vječne fascinacije Saturnom. Saturn nikada nije bio samo planet, on je ogledalo ljudskog odnosa prema vremenu, prema smrti i prema samoj stvarnosti. O ovoj temi ne može se govoriti kroz kratke površne videe od 6-7 minuta. Ovo je izuzetno duboka tema i ovo što ćemo mi odraditi u narednih 15 do 20 minuta
je samo jedan uvid i podstrih da, ako vas naravno interesuje, sami dublje istražujete Saturn. U ovoj seriji ćemo pratiti u ovoj seriji epizoda ćemo pratiti njegovo prisustvo kroz istoriju, religije i ezoterijske sisteme. U prvoj epizodi fokus stavljamo na islamski svijet, gdje je Saturn bio i anđeo, i demon, i učitelj, i razarač. Ponajprije ćemo se dotaknuti starih arapskih islamskih tekstova, gdje je Saturn itekako uključen od početka. U srednjovjekovnoj islamskoj kosmologiji planete nisu bile samo nebeska tijela, kao što smo već rekli, već manifestacija inteligencija i sila koje upravljaju životom na Zemlji. 7 planeta sunčevog sistema bile su 7 božanskih moći. Saturn pod imenom Zuhal zauzima posebno mjesto u islamskoj ezoteriji. Njegovo ime znači, kao što smo već rekli, daleki, odnosno stranac. U islamskom ezoterijskom jeziku on postaje zaštitnik očajnih, prognanih, buntovnih, ali i onih gladnih znanja, odnosno gladnih znanja koje nije dozvoljeno, dakle gladnih nedozvoljenih znanja. Njegov kult preuzima funkciju sličnu onoj koju satanizam ima u hrišćanskoj Europi. Dakle, figura koja se javno odbacuje, ali kojoj se tajno obraća i moli. Zuhal je opisan kao sila koja ne vlada samo ljudima i događajima, već i samim planetama. Njegova moć proteže se dalje od drugih. Pisci poput autora Pikatriksa, Ibn Vahšije i autora nabatejske agrikulture pokušali su da ga predstave kao anđelsku inteligenciju, ali iza toga stoji jasno prepoznavanje da je u pitanju entitet koji je strašan, htoničan, sposoban da uništi i da razara. Ali također, kao što smo već rekli, mnogo je kontradiktornosti, pa iako je on crn, hladan, razarač, također je spreman i da zaštiti. Da bismo razumjeli kako Saturn djeluje u islamskom svijetu, moramo se osloniti definitivno na stare rukopise. Jedan od ključnih izvora je nabatejska agrikultura, koje je djelo iračkog učenjaka Abu Bakra ibn Vahšije iz 9. i 10. vijeka. Ibn Vahšija je bio poljoprivrednik, alhemičar, mistik, astrolog. Njegovo djelo je enciklopedija o agronomiji, magiji i duhovnim praksama Mesopotamaca. On tvrdi da je tekst prijevod sa mnogo starijeg jezika, iako to nikada nije dokazano. Dakle, bilo kako bilo, sadržaj je dragocjen jer otkriva rituale posvećene Zuhalu, odnosno Saturnu. Jedan dio rukopisa donosi sljedeće uputstvo. Dakle, ovo je samo jedan odlomak. Koga zanima više, može da se javi privatno i poslaću mu kompletne skripte. Dakle, citiram: "Čuvajte se zla ovog Boga kad se rasrdi. Molite mu se ovom molitvom. Prinesite mu žrtvu od starih koža, loja i mrtvih šišmiša. Spalite 14 šišmiša i isto toliko pacova i njihov pepeo prospite pored njegovog idola. Klanjajte mu se u obliku crnog kamena na crnom pijesku i tražite zaštitu od njegovog gnjeva. On je uzrok propasti svega što propada, uzrok truljenja svega što trune, uzrok žalosti svih žalosnih i plača svih uplakanih." Dakle, ovaj opis jasno naglašava povezanost Zuhala sa smrću, truležom, nesrećom, crnilom, dakle svim negativnim. Ali odmah zatim tekst kaže da kada je Saturn zadovoljan, on daruje dug život, slavu i moć. Dakle, strah i nada u istoj figuri. Ibn Vahšija čak bilježi lično iskustvo i tvrdi da mu je Zuhal progovorio kroz crni kamen idol tokom obreda koji je vršio. Ovdje je nemoguće ne primijetiti paralelu sa crnim kamenom u Kabi. Naravno,
Ibn Vakšija ide daleko izvan ortodoksnih okvira, ali upravo to njegovo pomjeranje granica otkriva kako su Saturn i crna kocka u islamskom svijetu dobili dublje značenje. U nabatejskoj agrikulturi nalazimo i molitve posvećene Zuhalu. Dakle, ponovno samo jedan odlomak, citiram. O Saturne, obraćamo ti se stojeći. Ti si vječan, moćan, tvoja vlast se prostire nad svim živim bićima. Ti si hladan, takva ti je priroda. Zemlja postaje teška pod tvojim kretanjem. Ti si mudar i stvoritelj. Tvoje znanje obuhvata sve. Kraj citata. Dakle, mi znamo da kada nešto želi da se naglasi, u svim drevnim spisovima, pa tako i u Bibliji, autor par puta ponavlja jednu te istu riječ kako bi je još više istakao. To isto možemo primijetiti i u nabatejskoj agrikulturi kao i u Pikatrixu i sličnim islamskim tekstovima. Dakle, ovdje se stalno ponavljaju termini vječnost, težina i moć. Dakle, to nije slučajno. Saturn je shvaćen kao bog vremena, postojanosti i ograničenja. Njegova snaga nije u brzini, već u sporoj, nezaustavljivoj sili. U drugoj molitvi se kaže, citiram, ti si gospodar drugih planeta i same zvijezde drhte pred tvojim kretanjem. Niko ne može spasiti onoga koga ti osudiš. Kraj citata. Drugi ključni izvor islamske ezoterije je Pikatrix. Tu nalazimo detaljne opise kako se priziva Zuhal. Oblačenje u crno, obredi u subotu, vozdeni prsten, kadionica i molitva. Citiram ponovo. O veliki gospodaru, hladan i suv, daleki i strani. Ti si mudar, star, osamljen, tvorac dobra, ali i razarač razuma. Ti si jedinstven u djelima, ispunjen tugom i patnjom. Kraj citata. Dakle, ponovo se naglašavaju iste osobine, hladnoća, daljina, tama, izolacija, ali i mudrost, istrajnost i moć. Pikatrix dalje povezuje Zuhala sa svime što je crno, trulo, teško, hrapavo, tromo, sporo. Njegove životinje su gavran, sova, vuk, svinja, šišmiši. Njegovi metali su olovo i gvožđ. Njegova mjesta su groblja, bunari, pećine, pustinje. Njegove biljke su gorke, trnovite i otrovne. Njegove boje crna i siva. Dakle, ovo nije puka asocijacija, već je ovo više, ja bih rekao, precizna sistematizacija. Saturnova sfera je definisana kao domen smrti, tuge, izolacije i granica. Najvažniji simbol u Saturnovoj gnozi je crna kocka, pa ćemo nešto malo reći i o crnoj kocki. Dakle, posebno je zanimljiv motiv crnog kamena i kocki. U nekim verzijama Pikatrixa opisuje se da Saturnova duša nosi ime Birmas i da se sastoji od 6 strana. Gore, dole, lijevo, desno, naprijed, nazad. Dakle, savršeni kubus. To je identičan opis strukture crne kocke u islamskom svijetu. Simbol crne kocke u Meki, Al-Hadžar al-Asvad, izvinjavam se, formalno pripada monoteističkoj tradiciji, ali njegovi dublji slojevi očigledno su vezani za mnogo starije kosmološke i saturnijanske ideje. Dakle, Saturn, Zuhal u islamskoj tradiciji nije apstraktna figura, on je živa sila u rukopisima, u molitvama i obredima. Predstavljen je kao gospodar granica, tame, nesreće, ali i onaj koji nagrađuje istrajnost i daje dug život. Dakle, u ovom paradoksu leži razlog zašto se o njemu piše sa strahopoštovanjem. On je hladan i stran, hladan i suv, ali je neuništiv. On razara, ali i održava. On je sudija koji ne popušta. U sljedećim epizodama, naravno, ići ćemo korak dalje, vidjet ćemo kako su ga slavili Rimljani, kako su ga gnostici poistovjećivali sa demiurgom i kako je njegovo prisustvo ostalo živo u modernim vremenima. Ako želite pratiti ovu priču do kraja, zapratite kanal jer tek smo zagrebali površinu onoga što Saturn zaista predstavlja. Ovaj video je prvobitno trebao da traje 30 minuta do sat vremena.
da bismo govorili potpuno dubinski o Saturnu u islamskoj religiji, u islamskoj mistici, u islamskoj ezoteriji, ali s obzirom na današnja vremena gdje vide i drže pažnju svega 2-3 minuta, odlučio sam da to uprostim koliko god je to moguće. Hvala svima koji ste ostali do kraja, zapratite kanal i vidimo se u nekim od narednih epizoda.